Čovjek ne može nigdje da pošalje. Idiote jedan, gde si vidio čoveka sa tolikom dužinom? Šeprka jedna, pa oči ti ispale, gde si vidio? Jer ti ne umeš da uzmeš i najobičniju beru, jel? Do duše... I svi tu dijek zlatnu dan. Rek sinoć na izložbi. Ma neko izložbi. Znaš onaj osjećaj da je sve u redu kad neko stane kod tebe? Saj karo bre budalo, mrš! Danas zeleno, sutra crveno, preko sutra, jeli, žuto. Što više povrća. Što više pođe. Grašak, paradajz, paprike, krastavci, jeli, za svaki obrok. A njemu guska. Na japanski? Što ti pišeš na japanski? Ne, ja pišem na hrvatskom, ali pisme koji su izmislili Japanci. Mogu mi glupata naša muzika? Šta je to? Nešto dudu, tik, tik. I? Kurac.